dunia hin mining chungchang thu them khat up den hin bol kining cutting comment la dung ho ilo la group ho azong cho ang ki sei review hung ki bol ho cho ka ve nai le piham delta zong hi aki sei kha lo pa na hin ipia athidan tabang aki su lo tabang dan in angai tu zong mi tam ta omin chuban le a delete na delta nei talo ti ho zong tam ta omin hi acho dunia hi ab I chan hlung hi tam ti ho aban he theina dewa them khat kan sai de hin chuta le azo phale delta hi aki delete kha ho ailo le register bola mining bol talo ho boina tu ho dinga jong a log in iti bol ki dingham ti chu kan ve sa den na to hi delta hi I macha thi puin masanga bang banga cho chi jing na lai hin na user distribution he le to hi 5,26,542 hi in mi tu kala hi mi cho akal puin ai wanga cho mi akal lo wanga cho a delta hi ta he chi jing hen na ima buina om di pun chalaya USCT mining ke tina yet cho jong hi akive ve jing thein anan wala na vet thein inu wang la vet da thei ei de hin na bale monthly settlement ho jong om jing in cho ki claim ki bol jing in na he chi monthly settlement ho jong he ai le he chi x post ho ai lo le x ti cho twitter hin na twitter post ho ai lo wale discord na post ho chana vet nom wale chilanga delta zil veilang ka I button ni click lang la chan chala he white paper on na sim the hin abala twitter post on na check the na discord jong hi delta te discord jong na ga lut wa chalanga hona de na hon na ga do le the hin na chala he announcement EPP announcement ki bolam ti ho cho hena vet the na chala hi recent announcement hi 5/24/2026 chan bolen US lottery pool na cho lucky bit di news lucky bit hong ki koi ko cho hong ki lans wa de tai ki ti ho hin chawang hi khoti ta tho PBS ang chai pon na chala hele delta FAQ min AI agent tabang khat a koi wa cha kho question I het nom ho ki do ding ti ho hin na announcement hong ki bol hi bol te ding ti ho cha om de pon het ding a poi mo an koi bo hin hello ang lo kho di pon chi chana ai le delta hi mi a bol lo tam the jing tain free mining ho hi hong hi ti ji in na achi dan chi ke so ke tain monga jong to hi kum khat ho tabang hong hlingai tan mining hong ki bol nai hi ja hi mi hong thasegam ki tan na ai wanga cho am hon chelaya twitter delta day xps 3rd March 2026 asai dan wa cho delta hi 2027 quarter 3 ti chu September tha ti la ho market hong lu ding flea market hong lu dina cha cho delta coin hong hi man thei hong hi ditai hong ki release ding KYC ho jong ki bol thei ding ti hi amon na sei hin na chi cho developer ho kona hong ki sei hin a hi le hi chi cho hong hi ding ai le to hi June 2025 ai ha le kum khat wal bep ham khat bo hi hong wa rai ta na mining ki bol na de hi ja hi kum khat phat nei sung wa hi pon tho tai ki bol wala chan flea market masanga cha tam ta ikinga theo hin na flea market phat la chan mining ki bol thei talo de ti nai pon mining chi ki bol thei jing de na na hi wanga cho flea market zo lang la chan mining rate cho hung kim tamai theina flea market hung umai le delta coin chong ki man thei ti ngai la khun to delta bol nai lo hon jong ipia am ho jong hung thanom kin untin min an bo ki ding mi hung tam dina mi chu gang chala hung khang de ta cha che phat la chon a mining rate chu acham lawai hung kim jing de ta cha to hin line value chen kya hung hi direct refer team hi mi kho jagal som li le khat cha jagal le som li le khat la kho online kho ve nai le mi som thum la git bo cho mi jagal le thum jen kho online lo cho chong ve la chen na cho kho
online lo nge nai ta na cho khom ipi ngai tu ham wang chala ka pon ni khana khat ve se ga mi ading ti jong itha si wala chon ima hi lo diu hin ai wanga chala online a gun chu ta pang ho wang he cho ong lo hin ting le chua sang a chon anaki ha pan jeb le tia hi amon lunggel nei theina lai du in chala active lo ho wang he le chon ka heta poina ep ti go ham a hi chu mihim lunggel dan le ta sandan jong ki bang lo hin free mining crypto free mining ho hi abol khalo a he thim lo itam zo hin na e hola he thing be na cho e hola ti daw te wan noi pum pia mihim zo sila hi 4 person ham bo hin crypto kiti phate hin na adang hin a he lo tabang hin hi ja chu kyoi mo the jong ai point crypto lampang het na nei hi mi a thom the na lai e ho la jeng jong hin hi ja chu crypto hi ipiham ti hi a hin hema sa ho akona hi e hon jong i het thim go diu na aji chu khunung le crypto coin ho hi hung ki mang de hin to paper money iman ho hi khoti ta jong ki ha man talo mai the hin na hi ja chu hi chi crypto lam thu ho jong hi he na chu pha hin to hi sumjong ki siang lo ni khana khat ve se ga ki me hin na chalai ni khana kha ve se main ga ki bol ai in he chu ho to ai 0 kona 24 chan hi achi jo ting la khon mining ho king aji in cha khat ve ga ki me ji bo hin na ha asalo hi la hin hi ja cho to chilanga inactive ho yong hi login na bol lo ai lo le na ki delete khau ti ho o ma jong le login na ki tha bol ki theina diwa cho video live a kan ve sa de hin aban le delta ne a mining ball talawong chan tha bol ki nu lang na ni khana kha ve ga me ding cho ha lo hi la hin hi ji chan pon tho ten na an pangon lang to hi delta hi ga delete nutin atha be a ki delete kha ho na aji chu phone hi e hola cho I changa jong ki mangji lo hin cha te ho ana choice wa alo le ai chi pe lo khon app cho ana delete ti ho jong tam ta aw men hi ja cho delta chon na ki su mang kha wa alo le phone na khel ham phone si phone tha ana login go no ham ti ho kha ha ke delete kha ho dinga cho iti tha login dham ti chu kan vet sa de ama sa pen in play store achivin lang play store a hilawa le app store na apple phone mang ho chon iphone ne ho chon app store na chi diwin tin delta kim search on lang delta kim na search wala he chi hong do de na chi pen he hin chi delta kim kiti na chi he hin chi install na bol dio install achinga anga oten hi chi install na bol zo ting ole open on lang chalai country na open ting le ta hang din na lai country region hi chalai e ho cha thang pia bona india hi jing ja cho chalai ai kho click leo chon india hong din india na select diu abane phone number hi chalai phone number hi a country code sai tan chi a ho 91 khona ji ta lo diu na 91 kho +91 kho sai ta ja cho 91 na ji ta lo diu ta kho he chi ai na ji jing tu na che ke number hin abana next step na bolding o lai security hong tin na to proceed further we need to confirm each value hi hi nanga mong nam ti confirm na de cha hi chala hi start verification na click dio chapale han chala hin security circle verification kiti khara hong maintain chala hi security circle hi mi na koi wala chan ama ko ma cho ko na kila dewin na ai wa kya ka koi lo he koi lo chu phajo hin na ya chu chila hi security circle mi ka koi lo ja chu kya lai 0 manjing the he na 0 gu 60 abala continue chila proceed na click ki de chila hi verification bol na dinga hi ni man the na local number rang man the abala global rang man the local aina bol wale sms ana thot duty na hin global na bol wale whatsapp ana bol duty na hin chila kia hi local iphone recharge kan hi pon wifi command ja cho global ai
lang pia global bol leo chana WhatsApp mangen ke tan a phajing global na select di continue bolon lang chizo phalen chila hen tor su su leo chen cho he na mu di na hi cho hi na send the he cha chila hi hoi che pen hi hoi di ham khat pen no na chu jing the hin a hin la lang pia active pen hi chilanga de ki te pen hi na de ga select tin bal continue bolon lang che copy na bol the na ai lawa jong le continue na click ki jing the ba le WhatsApp select kin lang chala he open WhatsApp he na open ding tun hi chi chala he code hi na thot zo ting ai le delta lut kin lang chala I have sent the message ki ti na click dio na click lang la chen hi ti khon verification hong chi in tin chi honga aleo chen cho verify successful ki ti tan na acha hi a delta chan lut leo chan cho delta na account lui ma cha lut di ti na hi cha chalai account lui ma lut hin i ma zo si ki bang na dia ho langa mind do zong ki bang na lai ding aban le chalanga na anangin mi down line na nei ho zong nanga ma tho de na account a lui ya cha lut di ti na hi cha ya cho ichi chu login bol kit dan hin na delta akiman sa ho ai lo le phone hial ho anaki delete kha ho chon hita chu login na ki bol kit wa mining na bol kit thewe he ichi chu delta thua kan se in adang ho hi mining dang star x ai lo le tikcoin to coin ki thong chu na bol wa la chon bolun lang a ho pun na ai wanga ama ho mining na bol vai le ama ho hin hi chi mining apps ki bol ho hin ama ho Twitter handle Facebook alo le YouTube alo le Telegram ti ho ama ho official channel anei su ke hin cho ko follow on lang hi cha ko notification hong ki bol announcement hong ki bol ho ko na ve ji di na cho ko poi mo hin so value ong cho snapshot ding tu la cho tu la di ke ti hin chalai hi ama sa ang chen kan sai tain user probability khara koi win na chalai user probability ki ti hi 100% be alhin lawale na account cho epiha fake account dana ki koi de ti dan khana khom ja cho kana don lo tan kamo nga hin airdrop ho me ya de ki ti ja chu ka amo nga to hi me ki chai di ki de tan i ma cha om nai point ya chu kamo koi ta di hin tu hin abana kursek thu neu kha ga sei kin ka ting kursek hi ama sang chu kana sei ta in kursek hi phiam ti le masanga 2020 chilaya kona na ki bol pan satoshi coin chu kur coin ki ti na he che kur he kur coin ki ti hin to hi kur coin hi amani zan ham ti ai le chila he kur price ko 0.03206 chu ho 3.2 rupees ti ho amat ti na chu tu ai na tu to ai acha ti ai le kur se hi phiam ti le kur se hi khabe hin vet saing ka te i het thiam theina di win sot jong le phatien ananga lang na aji chu i het chin thil khat chei bol ding ala chen i het chin chu poi mo na kurse hi phiam tele ama hi smart contract blockchain a ki sim smart contract khat nan cha ija hi kurse hi reward ki hop na apt sei dam ei pawa hi asai ha ji na kurse hi tua e hot investment i bolwa lakhat thani ka poi thali thanga ka poi thipai pai ji hoi pon na ama hi smart contract mo ki sim decentralized ai ja cho ama hi admin ahong kilan cha ko na cho admin jong talo anei tu jong talo to investment i bol ji ho ko withdraw i bol ting le ama ho in withdraw to check an bolwa ai account a cho an thot jiu credit an bol jiu he cho ta bang chai ta point course nga hi na join ai le che registration and activation na cha kana course nga na join ai le 60 kura na join the in to hi 60 kur chu
3.2 rupees in ga ai sam lang hala chan 3.2 into 60 cho 192 cho zakhat le som ko le ni na zani hisab ti tawte cho ho 60 3.2 into 61 tiute 195 na 61 aji cho fee neu khat am je achana 61 na joina le 195 rupees so acha te le zani ti tawte zani na joina le ni chenga hi kur 0.20 na ki claim thai de ti nai cha na joina ko na kho achi dan kho automatic hi ta cho hichi claim na ga bolding chun nangin request na ga bola cha admin hon approve an bola an thot duty na hi talo na nangin smart contract nga automatic ana ki claim jing thai dina akur sek cho ahong kisim do ko na cho hita cho automatic blockchain a cho chi jing heta cho hichila hi registration and activation ai velo chon entry activated level 1 in both x3 and x6 metric ni ani chamain x3 x6 kitin tin participation record and existing referral na mi referral link khana kona na join ngai tinai cha all activation are proceed automatically on chain na chu activation or jong kho bia automatic nyen cho registration na bola kho kur chu ki ka intin reward pola loading hicha cho achama automatic activate ki bol de nai da chila hi anu ya vekile jon no admin intervention or manual payout na zo as kasai banga cho kur senga na zawai le ni chenga na ki claim ding payout na moding kho nangin request na bola alo le request na submit na admin hon a hin approve duty talo cho chila he no admin intervention na admin zaw talo admin talo manual payout ki bol ho hello automatic ki bol ngen tin heta 3x metric chi dan chaile 3 direct nga ho 3 slot structure anain tin ama khon cha ho hichi 3x 3 slot structure cho cycle hetai avel vela chi ki theina reinvest ki bol ki thei 6x mang cho hita cho chi ken hen chela hi level hi registration na bol na 61 na join a khol level 1 ani nia 3x to 6x ki unlock ta cha abana level 2 ho 60 kur na sena na ki upgrade ki thei abana level 3 120 level 4 240 level 5 480 abana level 6 ho 960 kur na he chu ho chela hi both metric nga hi level 6 chan hi na ki upgrade na le chun level 5 6 chan na ki upgrade na level 5 chan upgrade na jong le daily 3 kur na claim thai di cho hi chi chu iti chan hyong la na claim thai di ti nai ta chana tun level 4 level 5 chan na ding ga hi sam te na tu to hin 3.2 rupees a cho hi sam lang and register na bol na cho 61 na sen ta cha ai le level 2 a cho 60 abana level 3 as 120 abana level 4 as 240 abana level 5 as 480 na atitele 900 kur ta cho 900 kur ho metric khana 3x adi ta cha 6x adinga cho 900 kur ma lut ki cha cho tele 900 into 2 cho 1800 dinai ta cho plus registration na bona cho 61 na 1861 kur ra ho aya 3.2 atiale what 5955 sang gup ham bo na sen de tinai cho level 5 chan na bola jong le na to he level 5 chila level 5 chan hi bol te te ti na hi di lo cho level 1 naung he na bol la na ki pat thei level 2 chan na bol thei na alo le na nei dung ju cho all ola level 1 na bola aban le sum na nei ting le na ki cho be level 2 na upgrade na aban level 3 4 5 ta na chi thei hin na amo acho direct level 5 chan bol no moding acho calculate ga bol hin chichu level 5 chan na bol ding ala sang gu mo tabang lo din tin cha cho daily a hi 3 kur hona ki claim thai di tin cha chichu kim talo dina chichu ki bang jing di na tinai ta cha 3 kur chu kum khat na claim ai le 365 so 1000
950 ne claim do ta cha ai le let's say kum li na claim tai tu te 365 into 4 jo 1460 days a jo 3 in a claim jinga le 4380 ti nai ta cha ai le tun kur man chun kur man hi to cheng thum bo hi in kur man kho $1 an phatai tu te $1 an pha le e ho suma jo $1 jo $1 jo 100 ti nai jo ache te le 4380 into 100 ga ai sab la chun 438 ti nai jo ai lo le 4380 jo kur price in $2 $3 an phatai tu te $3 atel 300 na ache te le izat ta 13 lakhs ti nai ta jo hija jo kur hiung man tam kit te ding hija chana to ai aman thlom pe na hi kur seng hi izau wa hi cha hi claim ikibol ni changa claim ikibol thei na diu pa cho ki dei sa oin na hi chilai hi veleu jon kin ke ka zawa cho mi sang thum le jagi ti ho ai tan ke a hot sang thum le jagi le som ni a ka ga pan hin partner hi le mi som nga bo ka nei hin daily a ka claim he le daily a ka claim hin ve sain ka te to hi daily a hi 9.2 kur ka claim hin na tun 9.2 kur ka claim na hi kur hin amdan mang cha $3 an phatai tiu te na kur kha chan $3 an phatai a che te le kur price in $3 an pha le ni khana cho ke hi 9.2 ka claim so 9.2 into 3 jo 27 jo ate le into 100 ki bole sang ni le ja sagi ti ho ni khana ki moditi nei jo na itiam kana kur price ong ha khan kin ala chun chi sangang tam che ki den ni khana amdan bang cho 9.2 into $5 an pha le na 9.25 ti nei cha na 9.25 che te le into 500 te le 4625 na hi tia cha chi the hin kur sek bol nom ho chon hit na bol nom wa le tu to hi kur hi aman thlop pe na hin na chala vele chung kur price hi 3.2 rupees bo hin la chi velo jan last month cha 0.47 lang chan ho jong an pha hin na hong kal ki tho de hin ja chu to he man thom pen hen ki chon lang kur se ki bolon ti he na bo a bolding dan cha hi le ama sapena OKX wallet na nei ngai ding hi chi na che OKX wallet ham ai lo le Bitget wallet ham khat na man khat pen na man the na OKX wallet na nei di na nei di hong ngai tin ana bol no wale a bolding dan ho chonin number going ka ting cha kon in text lang cha langa ho ka hil tho de ta tin a bolding dan ho chon yau khat life ai ki lo wale na ho dinga jong ha ding na mel chi hungai ding na thil poi mo ta jong ma hin chelangai sit fra so jong na ki ji da ong ngai de hin cho chana man sa wale chon asset ho chamang ki jing thei ja cha hitia chuga ase hin ai sei bangwa cho mining delta phatte chan na bolon lang adang chala ka he point delta phaten na bolon lang kum kharam bo mining bol na pharam ta ja cho apon tho tan na mine on lang ai bon che ke wa lol hin su ke theina diwa cha vela kain he sa ke hin kursek bol no mo chon number description a hin koing kating cha ko na khon nin text lang whatsapp mana cha chen ke to tin cha khona sana bol thewe he kur cho ding dan ho cho a cho ding dan ho cho bia mi po na cho thailo ja chana exchange ho man ngai exchange tham thei ngai hi ja cho a zaw nom ho chun na zaw nom wa le kin kan cho pi thewe hin sumnan thot wa ita chu ke exchange a kona I cho thewe hin a kho point ai lo jong la chala ken ka nei so hin zaw nom wa le chong na ki cho son thewe hin kho pon kur sek na zaw di wa le ka ki cho sa thewe hin ai lo wa jong le chilanga Bitget exchange ang ka cho pi thewe hin ja cho number ka koi di hin ja konin text on lang cha kona ke tu thewe he